Riri mbura nene irathii na mbere na guthandana icigo-ini itiganite, muthomi na mutumia wake matigitwo heho-ini thutha wa baba wao kumamomorera nyumba na kwendia mugunda uria nyumba ino yakitwo. Muthomi na mutumia wake Mary maugite baba wao niwe wamaheire mugunda uyu na kuria marumirire makinya maria magirire na makigwatira title deed ya mugunda uyu, na hau niho mambirie gwaka, no indi maracokire kumenya thutha-ini mugunda ni wendirio ni baba wao na njira ya hitho. Riu mundu ucio wendirio mugunda wire ndere batana nyumba kena batana mugunda na ruga kiomora nyumba yakwa na matiani ni fofu makiendaniria mugunda. Riu nginya bau ni kwambukire ngithira nyumba kiroko ni nyomore ona mavati maria netherete maimbite nyumba yakwa ngithira mwana manini na indo ira yakunda rimwo nya ciathira ku nyumba. Manda mucuga no wagurite aragurire nyumba yetu ro avau na kiro avau na ndugu tundu twerirwe kana nyumba yo ikwene kana gutiri already twina title yetu ria ona nyumba yetu ikwao iprotiri mugunda ari gwetu. Matigitwo na ciuria kiodorita kuona baba wao niwe warugamirire mwako wa nyumba yao, no indi nowe ucokete kumomora nyumba ino, makirigwo niki kingituma o ikinya ta riri. Mary na uria ni mutumia wa muthomi akiremwo gutariria ruo rwake kuona akuhiriirie gutanahirwo na mwana na matire na handu mangieta mucii. Thaino ni pregnant saizi deadline yangu ni kesho na ndiramenya after this kuria nguthi na kuria mwana uria ngai ekundethia kuria ngenukia. Muthomi na mutumia wake ni mageretie gwetha uteithio kuri thirikari, no makauga matire mamukira uteithio o wothe. Riu makiuria atongoria mwena uyu na andu a wendi mwega kuingirira ndeto ino na kumateithiriria kugia na mucii na kwamukira kihoto kiao, na riu igeria ritu ria kwaraniria na baba wao rikiringe ihiga. Riu ni no mburie tondu turathire kwa thigari wa mundu ira twari nake last time akithia gitura kenda ngivota gusolve problem yetu nitu tugasolverwa ni mwene mugunda na MCA. Riu no mburie thirikari actually watu wapewe haki zao, ni tondu ni ndino nabuve na haki hata moja tulipewa nituvire thimu nginya kuri DCI agitura this time andu matira rorerwa uforwa kwa kanyomba we amba ini na kwa ndimu andike na ndimu thomu kiu ni nimbeche kora kuri na kuti order ya nyomba. Nyomba ino ni anatumite na loan na ndimu likinya kuri varoni ru mavoya makwa ni korona ni compensate mbote kuri varoni ru tondu na thaino ni ari varoni rwa kindu ndarona nyomba yakwa imbomore. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Nduta wa Buthia.